Nina wepate kana wa mukene saa na edhani ndi wa muka kalibu ndi mukene saa ngucha twamina nayu twe unena nyani wa imwe kwa imwe otondo twika kila wa keli tukomana na tongo ibano kuma sailingi nyasa itatu gesaidha ne twanena nia maundu ala maende na omundi otondo kuona kioni chaku na natunene maandamano na methiwe makitika kuyomule nyani wa iyo masaba kuone ndatu sisi itina wa maandamano ne masomo mebato ilo soma ne chao twelekweka ne chao tutaileika nondu maandamano atiela juma wetawa kuya ilovi na ngalekosia Nyanza na kundukungi maandamano ayu meoka nginya kwitu ilembetani ya ukamba kwanza musieni wa masaku medito mekinyi omuno kuyama tu ni medito vo atiwa kwi iyo ni mediwe maisiwa kwi maandamano mana kusiwa ngalekoni isu musieni wa emali ku menda nota lazima weseli ane matwa iwe ko we maade ne kutwa iwe maandamano ngalekosia wote onakuo ne kweliwe maandamano makindu na kibwezi ku iyo mawisa mausese ni mediwe makwati yawe saidhia kuina maandamano manenda mengalekoni isu ku maandamano ano okamba witu ni medito maikusiwa nituonie maandamano mama 15 muhimu vitu andu ana okamba maitiwa ni thayo elema tu na eli emali kutwila twikulania itina wando kwitha matitu ni thayo unondo muthenyane wa iyo kwetekana kwiandu vakubi 19 methiwe matiwa ni thayo atiwa muvya wa polisi we asene andu 11 wewetekana andu asu matiwa ni thayo wanangwa mali tuoni ondo mali thiwe anangwa biasala senda sikunika kuni ukuliti ati we musese uyona vevata wa kuendea na maandamano nginyaki ocha alame kuandamana kiwike kana vevata maandamano mambe kuungamwa ovanini naende vaitwa nzia ya unena ni otondo serikali kuisira munini wa president Kithure Kindiki unaenda kidisi kwa muthenyani wa iyo ayasi cha vata ne kunena ni na indi kune kana kuka pamoja na kuswania kwa nzia sia muo ona Raila Odinga nake nuwetie vevata wesaidia ne vase ubwa nzama ya kutwaisia unena ni national dialogue ya nzia wasio onde kana generation sio onde wesaidia ni siane na nia kuthinikia maundu ala meditwe maithini nende ta ngewa ya kukosa ya kwa amoika na oingi maundu meyoko ni ulusani ndeni wa serikali na vina mwingi kutumiwa ni polisi kavindane kama maandamano kusemba Facebook ni Mutongo TV twe live imwe kwa imwe pau Facebook na indi oingi no kwithia ni ukulite we kulio na ndikite pau Facebook no kwisaithia ndisoma motumani maku ko endavo ne ngosoma motumani maku YouTube twe live imwe kwa imwe mutandao wa YouTube Mutongo TV Stock FM official ani muvya nondo akwendea na utukwata ambao nitufikisie ngilia na ndene wa YouTube subscribers kwa muthenyani wa iyo na ende ni muvya mwanya kwa kwitha wende na utukwata ambao ngalekoni ya YouTube kuke the wandu wa subscribe semba vo subscribe wesaidi ani twatambanya imwe ndoka vitu ni maundu maingi masio alatu ila atukuombanisi ba Mutongo TV ngwatanyo ya mukamba nito Erastus kithokuwa nzomo namba ya simu kana namba ya utumani mukuve ni ile 395 ile 395 ambia na ndeto Mutongo TV na ngema woni makuyulwa maandamano alamedhiwe maitwa muthenyani wa iyo na alamedhiwe maitwa iwa na ndi mheshimiwa karibu sana ni kwate we muima inondo matukwa kwena mahondo maingi na nditi karibu muno Mutongo TV kwa savali onge na timu vya nondo akuka asante Erastus na kisasi chonde cha Mutongo TV bero ndo akundo chabani kinatoka kunena nesia mabata kana maundu alama ndeni wa digital mbe njambo kethia ndo ndala matosia yesie na kutwithukesia na muno alama ekalakala kula ndumite nikune tindile muthanani wa iyo masala maingi otwende na kunena nia na kusovya isio situ kula tusakwetwe uno ni matosa kuyiga natemekenesa kwe mugo kwito kalakala kwe nondo no mwe maundu biashara si yandeo kama kawaida kula kwe na issue ni matu matu ni asa kwe biashara na bingo lakini kwe nende wana activities binge kwe mwe na weyo ni asa presence ya polisi kuje mbinge mono yo matu na wethi ya kwe netha
kwina tana maandamano otondo kunge kukose yes. Okay na ende osu ni MCA Musakwe wodi ni ya Kalakada ikatini kwa Masinga county ya Masako na awingino wa munini wa speaker ndeni wa mbunge ya county ya Masako Mheshimiwa Steven Nzoe Mwande kuwe wene munini wa speaker mbunge ni ya Masako manyakana na otwitha aitotabia moma bikite ba nondo ila ya modia waiva twanena nesia yolwa kumudhulwa kwa speaker wa mbunge ya county ya Masako no kutabia maundu maende ata kufikia oyu mubona wone watu maniwe ndeni wa mbunge ya county ya Masako mokuli asino kwitha aisonge Mheshimiwa tuyambie mwa kwa imwe maandamano ma muthenyani wa iyo meima kulilikana miaka 35 kuma maandamano ma saba matuko muonza mwi wa muonza mwaka na wangilimo maana kenda 1990 kutwaiwa ni ainge maitu tuyayikuwa ende twasomie twi anafunzi asoma history netwesekana ebindani isu nila kwa bindwa watu section 2A wesaithia katiba kalaka ebinda isu niketikilia maundu ma siama mbingi netwisekela cha ende ebinda isu andu ingi matiwa ni thayo andu momea kumaandamano mayo maima kulilikana kiu lakini wasisia maandamano ala matoiwe kwi muthenyani wayo Mheshimiwa Mwande nene no cia yesi wona maandamano ma kulilikana 7 ya 1990 kana ani maandamano mena undungi nondo watito sisia history muno ithaba akamukunji musini wa Ilovi niwo bethaba yomba ni wandu chao maandamano makakunwa bau indi kwiyo kamukunji paiba dikika nituonie across the country kondo kuingi nginya kukutu Masako emali wote wezaida kwa maandamano asu meima kulilikana andu asu kana ani maandamano mena ndungi kindo kimweni kana usieti maandamano ono mekalile mbene malikile ilo mono te maandamano alata na kosea niteka lokethia ukona okandwa ngi makwite rungu natita me okodwa kendo kethia ntameno sese kana tamasesewe ni naskalela meko kuyethia maandamano ni malikilwe ni other forces ila si kuekeka kana ni tonda sisi serikali nikenda wethia ni babambana na siana situ ila sikete kuandamana sio siandamana ya akila sio komanda na kona ni kwako kana kwizile ni kwako nikana tande no mpaka tika step back tikatambie mwetina tikula ni thina ni mo osia nila sio nena na ningi ndo tizo siambe na siambe ni asia onalam te mautongo ine ainge maito 2023 na yo street ni otamo o njo kitea akisia sia mwenende sidi mwesithewe 2023 wasisia tina wethi Raila no ndete no kunita maandamano na miaka mingi 2023 ni watongo eti na ono kasoke tina wethi opewa maandamano no musumbe wa andamana bebindena aya asia akenya ni menda aki onelo mweno na kuna campaign na nene kana kwe sindu big in fact class kwa you know so na asia ono kwenda ku correct kwa kila kina sense ni chao ni choto litwele that yekulia ni chao kisensi sie na tu I step back ayeducation ya Kenya no kukaza ingia kanena kazi ukewe aleta na asia ya nduwete sile bamwe lakini then no speech oyethe atita kweta no kweta na manena ni weta ando mabwete na sama oyethe ne isu ni musa sindula sutuma Kenya mewa wo ila mun wekebela ne no yeko na kidhui no idea wethe tita ukwenda kwethukesia Kenya langi ne asia de no la munene tena wo pande jito ne isu na kukosa priorities niwe sino ndo zenyo muno akenya makweto kukala na utata asia ngarama maisha thewe kwina serious na employment lakini za hizo yona hiyo ila yewa kwa wai kwina empowerment kwa mfano kwina empowerment isilikale yokete yewa masako yo manite kada masako mudana mona tuketa kwa empowerment ko na tuona la tongo imoka makwita pesa mbinge in fact mayoga mayane oba mayonga yitweka ni arambe masako kuketwa kuno arambe nanga ni masako tangelekano yes yo masako kuketwa kuno arambe yu arambe noti mwene ndewetie ndanet ya arambe lakini kwa mudana mona kwa arambe ko kama masako to some extent there is a priority kwa Kenya ndo mama inetia na maya etia pano makasi amoko kuno arambe amuthembozo kutoa arambe ila mena priority makasi kwa mutotethese kwa kanisa na kwa mutotethese kwa skulu na yupo nebo serikali italeta kwa katika kotethese kuna arambe
lakini lawe serikali mbene haja yokito kunia ndo arambe na maibi kwa tongo imeita na bukando no enembesa wala sumita ngusune yemwe maita na bukando maiya na imbesa mayasa tu miembesa teambisa kuona katine ngane mbesa sindala siutuma siana siwa wono no imadatu nila meko na sindu sa muthembo susie kwe tondo ti mwiwe no ne arambe su ne kwendeka mwene ndene walete kwitana aketa na arambe lakini ti ilite kekalande te asia ne to yuko na arambe atuyoka tionde kakuta ngane mbesa no ile na arambe atongo hi meoka te asia 30 milioni 5 milioni 3 intention yayo imyo umesieti ni wene yendeka kwenda katika 290 constituencies constituency 290 ni mbeza sianata no ule na mbesa isu na intention yake ni myo ni sawa ni myo kwa makasi tane ngano maito my empower lakini niyo priority ikiudicho akenya mekwenda kwina siendo sia priority sio ni selete serikali kwenda i concentrate nasio ile kanikenda wethi ni tethukianisia ando na sana isi tuite weani nisiona then penda commitment ya kwenda kweka sindula si kwendeka weyase maandamano mayo kuthina ne kulikilwa maandamano la meditwa bo thina ne kulikilwa maandamano medhe to sio metame maso lakini elato ambise kona ndo makwite rungu ambise kona ambise kona nombasi ando sibe nano kuibe nano muno uta ambise kona ngai mwingi wa na mheshimiwa amwikano tuweta nondo yone toni wa mwikandeni wa maandamano maendete kulilikana sabasaba kana maendete nondo agenda kuimu thenyani wa yondo dime okula leo agenda ni myo ya maandamano mama thenyani wa in fact ni shaiti nyetamuno yukeka personal evaluation maandamano meyo continuation yake kuchajwa maina iso sungewa kana makakwata mosungio meanu ila kama nako ya wakwie ko wethia ni continuation ya matuko 20 ya matiko ma ojwa na ila ya matuko 25 wethia kila kinge kina ka follow pakube ni sabasaba kwa uso siana nesienda kumaloka nikenda siende na ukolya wedukisia muno makwetori fatu chu cha manona akwe kila next ni chao serikali yetu yata wezipa yundo na ima oneso tabanu okethia ano ni methame ya nyanesa ado ne ya kana ikui kana sindu isi kwekwa ni justified na yona indu yethia ni makwie ala ingi tiko kwa makwati we ni mathi we yu bado yethia yona kana makule mende na okula na solution no akenya metane musumbete ando mekalende itengo sionde na ayuma ko yo lowe nikenda kwa manena Kenya wala mai na imedukisia ida okita ko medukisia ti okita ko matabia ambe take time amedukisia wewe makise kwasi hata ndo na atinda athiukite asungite kila kiakilini yake athiukite asungite kila kiakilini yake kiotethia na mbike muno wale kwitha onete isuti solution kwe kuna maandamano mundi on the other side maende na kuna empowerment nitone ngape ando you know ile daimonia by kidu by change until ando mekala niende manena iwenene empowerment nengolika na mwezi wa muonza mwaka mubitu itina wa maandamano la mai 2024 matuko 25 June ila kwa vokiwe nolika na president ya chenga wasi harambe kotila wage bill ya serikali no wone amwika pia tameno dhatu nondo wasi mbo president wa ise no kumedhukesia nda medhukesia nondo nenge twene nyange wa wage bill etukona devices ni makuongelwa etuona ngewa sia harambezi nenge either to form of harambezi simisha mudembosu ondo nulikana bo itina 2024 ndo millions mambesa matwa wa makanisa ne kondoke bathokanga ni wa atongo na president ya kiunike kuungama nokona kitu pia takio dhatia akenya bomwe na amwikana ti kuona uwo Kenyans akenya metha 20 sindu cia muthembozu umundeine na ke netina metha minino yethi akilona waise kike kweni chokwete kweka uwa ase izi kwetu kuna ni arambe ndo atongo imeuka makasanga mbesa makambisa kunenga ne mbesa kuni arambe ona empowerment na bala mekuka measia toketo kuna arambe ila niso anene last year na niso sana siasia indi pesa isi ya no skise kumaba wolo kiso document pesa ila skise kuma sito sa empowerment no skata loba kwa mfano ndo sio katika tuwe kanye na milioni ile na kwa ndio maana ile
mema na tuto na woki usiaite ayumbea MCAs yo ameumbeza mako 220 ni mameta wa makanisani on then issue amenda na kadi ngusuni sia arambe na no ndio eno yetu ni munini amu musumbi 220 lakini arambe no twese mundu mazangilile ngilitatu sadi muno ngilina nicho ukimotivate yake ndo 220 kenda ndo kitio nengo tikenda umi in fact wazeni kana menengwa bingi na mayonga mama yumya meongwele you the Kenyans ni maende no madhatia ni siko sino senyo ndo ti priority kwa mwene ndane site bado mogia kwa nyuma singa ine mogia lakini kwe andomea kwasia mwone matethekete angemea utata mease mbesa to yako atabenge watu nekete na kuki bwezi mayase mayako atambesa isundo maadhietwe kweni mazinga ikundisi atetheki ndiye ndo kukenga ni ndongo esi ward ni maito ya kalakala abezo nene ka savino ndo nene ndao bandala mapatie na nyendike kundinese chako atambesa onake mwe na mwe na dizi siasa tu nyendina kuna siasa I think na nedukisho wase wala maibon omekwasia ni makeso maete I don't know when lakini ndia ona kekundi na ndiye kimwe chawo ugoki chakwa ti siasa ikakokwata cha register weke na certificate cha weke imasinga nyendike se chakalakala ndine ne award line no nene kalakala matune dukese ne wie ni sianenga niwe mathi mana mundu akata silingi 105 uzuni wasiwala ne wie wayata na osiayata silingi 105 na maybe wetu kumandalani wende katangi na munengi silingi 105 you either ni kindu to make sense because you ndula seli to make sense in fact keka no mind hands mobango towa wakazi mtaani no kwitho uitethia uyo nakaba lakini uge kwasa ni empowerment na mundu kwa silingi 105 mazinga banenga ni silingi yana alama mokite ku lakini asuna alama mokite tikundi bese kundi nge believe sia empowerment la somba nge believe sia millions hizo mama yo no maana silingi yana meno kwa matetete mundu mie mdesia anani awanengi weyana wesa kweli ni kitu kitekuelea teneno mena mubango tasilikali no tena mubango wawo wakwikana no tena mubango wawo wakwikana ndio yuto kata yasete kuna rambi hiyo kitu ni kitu ya ajabu sana ni kitu cha ajabu na yino nasa ni wena heshimiwa mama maito mana to emasiamo anga mayeso mayendo dikwa ngavana makamande ando mosi ndo ngavana mama nengi budget yele to thukuma na yune no na mathio kito kuma yasema kuna empowerment anga meenda kudhikwetia maendeleo mamwene ndi state house ito ndo tekwete kwenda kwekule ro na matozungi na ketha no the state house yuketisia ando maendeleo na namba ya mbe mwene ndi wasa ku MP amutuma national ulo wale to imetesia msindo sia maendeleo asuma tumwene nende kune mana emewe ne kometi za maendeleo nikenda MCA ume masaku aende state house yakasi etisia ando maendeleo na maendeleo ni tumingi sio ila isume no tutabia na MCA osu yasia no ku state house but yasia lakini asana kwa governor ndali kwa governor kwetia maendeleo na ulama ilo boko maimo na niwe maile to maimo yusani ne kulwa mundu ulwe mandate make kana ni chao kala kisensi si mundu bana tuya tenezi bana honest maitu ya twabitu cha budget tele tosi wakapwatia maendeleo asuto makabikie mwenendi na yuto amona state house of the same mayasi ya tila tete maendeleo nando ni ndia alama tendo late maendeleo in fact idi amama atobwa mayasi tali la TND tiketi siano maendeleo lakini ila tu dibala be governor bala ne botu sakweto tuendae mayone ili nitete kuelewa you so within kindu kikusana mheshimiwa tucho kala maandamano ku uno awetanga wao nenia nene uyo DP kindiki aweta kiukwe muthenyane wayo lakini ne wase president ilo there ku kwena na kuona maandamano ano methi to maibango kilebinda nondu nene naweta ikuni mbingi sile lipotiwa na kuilita lipotiwa itakongelekanya kwiyo polisi maripoti andu 11 but twibika saita tu niwe saidi ya nyumba cia mabwetu lipoti andu 19 na wonu upe langi mata na lipotiwa isu ni kumbingi ana ando tu nena maandamano ya June 25th andu ni makwiye kila maandamano andu imakusa male ne anangawa bama sa ko male ne anangitwe kuyo be mundu obebewe ngali yake ya gas metongi ya gas ya liboka baati ba imundu onena 81 thayo kana kumbi yabo nituonie supermarkets maipepwa ange maitolwa ku wanange ko ni mwinge ikune mbinge komea ni kwinge andu imewakwatwa ni mekwekwa ndene mekwekwa mbene uyane ibinda tebikie tande wese ile ane twamba
kwikala nthi tuswanie twikale nthi imwe tunenanie twambe kwekana na maandamano nondo na Raila Odinga ela no mwithukize kwiyo nake endekeje gusithia ni base ubwa nzamba national dialogue gusithia ni kwa nena tuthinzie cia unenania kana tuko no maandamano nginya la kiyo kikewi kana serikali niweze kindu kimwe thina kana issue unemployment yes ichu ni kindu kilasima tandhe tu address pala tu amisi yini ba twende ile naipa pio sindu kadhaa tusise tukona hii sindu ni sieki ani mabito mekiwe tandhe tita twende katika the right direction you know mbaka tesoka katika factory settings tika ambesi nikendate tungendi katika line la yayo tumanye balatu abetesi tumanye balatu abetesi yani ni lazima ona musumbe kuna kithiata ona asiata nondo kwikalande ona kwetha na job that itena solution akenya no me this street in nondo zaingi wethia mundu thino line wende feel ndeke ndo kutia netina ko ona aatho ona kwata baikino na baikino ngwetha na asia ko unye no ne kabaninga na mane kuthiundu kwa inethi na musumire wale to manaka na yusu ne level wa Kenya yu mai na ndola matongwete yani su ne level la Kenyans mabikia and they are so desperate and they don't care na they don't care tiko minima si men don't care lakini mundu leo care nondo maisha mama kukita mwiso na ndeno ndongo kwa notiality kwa hiyo lwandi kwanza ngeno ta suicide ukethia ona ni already no kulande osekanda ngeyo wae nondo ndio na value ya kwetha ni kaleta na yuchu ni chucha ilete kusianwa choka kula nwe then how do you address this you kill wango chuki address wa ata tande ando mebiki wa ni services ata with the nisi amapiki anesa kuna programs sisi kwambesha twaziona taisi asha with the ni bya twenda besa programs yo lakini nayo yote yonde ko to some extent you say they are not it is sustainable no ni embeza bingi sio yetu ni sha you either uweza kwenda to issue kana at some point either tete kwa service nondo imbeza sio ndesi yokasia certificate siendete tuiona mundu ka units lingi milioni 3 omundu tentu andike tombeza sia nata ase kuna rambi Mwiza akenya no meka masama kakulie umise milioni 3 pangetheno na asiba na biashara sio menda ama ila no lakini yupa lava in fact sinu mweza ambisi oto yani isu sia mbesa hii nyumu keisi kunenga nesia no mwenenga nene kitumi cha usumie ba na to be honest tweleza tuko na empowerment sa muthembozo tweleza kwitha tuzaupete policy ketha empowerment ni mwe strategy tu la kola thina pale da kwena policy uketha it's a government policy ni government funded program tikama natiketha na empowerment iliona kwa mfano wa Uwezo Fund uzuke kamba sisi kichano katika Uwezo Fund na hiyo Uwezo Fund iye nanziwa na iso structures nzio imbesa sibiki ya mwenende nini kilo kitu note okay lakini ni to divert it in Uwezo Fund on one side na tuizo kakwambisa kunenga nembeso with the mbesa ziteno talo itatalo Kenyans will always bring chaos and problems ku onena nyene wo utonya kwitha wisia matuna no kwata Raila Odinga you sasa hilo no kwasha onena nyene tete na Raila miaka mingi na mabinda mengi na akatotongozwa na katika similar demos yeah na yukelo ile data itotavya ni so ila twekie ndo 2023 yona naimu kwatenga na ndiye kawa wacha na sisi toiwe kawa katika terrorist court yudo ile data itotavya ila twakunyasi ndo is not one planene ya finance bill ya 2023 na 2024 siana sioka sia demonstrate yaema sindu zine sia sensisi ndo zindu zitwakitia ibinda yu no so sia naisi kokitio monde nesitwikie ndoku nondo wende maandamanoni tele tekwidha nondo katika broad based government ile tekwidha tuona solutions ila mande na quick ndina makosi umwe katika broad based lakini yuko asiano manena ni no sawa lakini tita wale kwidha yeta mikutano osu wale tekwidha imandola katika ndola aggrieved nondo galela wene muyani idi alamenga no engitira isa kwetikelana no tongoi wasiligalela yebo nitetelete kwitha te asia tuinengane terms sia engagement tuitha to yasia ata mwenda tikalendi ti agriata lakini ona izo ndo sikia ne ukethe ya Kenya ni menda meya ni ide tuina thina ni tukwete no tukete la 2027 kula tuko kona lakini as at now
pa ikendo ona pa program kana mwango no mo byaye toto ne sote ya Kenya Kenya maikaya housing ni affordable housing I think no program ile bya serikali note kwati na waziza affordable housing kwa economy pa ikendo ni kwete ndo yokate kabe nombesa katika payslip sito teze nizo sio dikwa kia ando manengo nomba mana maiso kama itewa almost the same value ni wenye zitu na tikadewa ko though wa affordable housing ni almost the same value the market rate ila private organizations wa dio ba great wo with on mana mbeso isu na monde mo market great wo maina ite mo mbesa but on the other side ni tutilito mbesa sia housing levy katika payslip dola na payslip matililo mbesa we ya Kenya imeokulia na yue kindu kili hata no tell you hata kwa serikali isu ni development isu ni development and mose wembeso ba maki wana mateo isu form ya development utia yetu songa tonodola mena 2.9 million matona kwa bando isu ni meana na nini no chacha sana mheshimiwa tupo kwa onena nia ngena to kwanengea uko na muikano tame yumba ni tikonene na serikali nondo meno thatu na serikali omuno na muikano mebindeno na inendela mebindeno na waziala meothi demos ala mo street ti ndo mana maba wetinanga ape ndo unge mabura nuko tame yumba ni tikonene na serikali twa Afrika to thinze onena ni by the way nse kendo kama maneni and I think they are so very genuine beke no maneni na kaicha eduke maisi ndio 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 nena hivi tenda to na serikali ilika sindula right yeka sinuli tono tandembe na mana abindia mwaka mwima kuma 2024 mpaka 2025 mana abindia masia yesi onapata no nena ni wote masidi mweka sindula sindondo kuselera kwela sili ide tena tena lakini baide le mwaka na ko be change ko bana na kitu chote no bendo ku wote yu mosumena ndao ko kamba tu ayo kamba meka lande mamande ko bingwa cha for 3.5 years later amanda kindo ko bingwa cha you andasumi da mena moyo mo ni miaka 3 ni dalile na baki ndo kikuoneka ndo mekitu kwa ndo mekwenda kuona sendo tangible siekwa siende na kwekwa nikaenda withi ndene yasonga kwa issue na kweta ana youth no to nena lakini menda kunena nwe mayona siendo mayona value ona kweba court tithena ona kweba court tithena lakini tenda kuona value ya imbesa tenda kuona value imbesa la sewe la kumia alright na ende mosesi ende anakutuma moto ndi magudinde mene mokulio maboni yulwa maandamano uyona hata twambe unganya maandamano twambe onena nyai kana tutwa ize maandamano nginyela serikali kewa kiyo cha enende nondo Kenya ingi alame street measia Ruto must go na ingi na ende mayanse one term ndetwele kutumiwa muno ni murengo wa ulei yokie na Rigathi Gachagua uyona hata ili itatu kenda imwe 5 na ambayo tumene makuvi batendevi na indi watu moto maniva ili itatu kenda imwe 5 ambia na ndetu Mutongo TV Facebook Mutongo TV twe live and then wa Facebook na then wa YouTube Mutongo TV Stock FM official ningo kusoma motumani itina wandatika onini mheshimiwa tuilika maondo na mambunge nondo ilangi wa ibano na hatie wakanete muno mabikaba necho kiende no mbunge account ya Masako na hatie kwena muiteta muno we umukati wala mateta muno ni uthukumi wa speaker ndiso uthukumi ni wa ilile muwone watu mani mbunge ya Masako nondo nitio wa manyile kana ngoma wendete mbungeni yes mwende hata mbunge kitambe numba ni mbunge nondo kitambe idito nkoso palata tie lakini speaker waandie kotini na ana wakotodas natambe sio sile kwani ikadhala matuko 18 mwe wa 8 kwa uidie nita respect ye koti ataza bayo ntona kweka ngida ikwani yedele nikenda tikaendea kumabon iko oju idine nita thokoma iro na bitu kisi budget tabiru cha supplementary budget nikenda pia with o isindu ilengetirika nazo sindula cia mwenende nazo ni cia siende na ni asio munde tuna mindenge siende saita tuna niliteza katika House Business Committee la ni ballot ya sindula bunge kwa hii debate tenda na udhukoma nondo other than ni siasa situ ona kau no tekwe mathina mtekwe
tabini yete ya kakua tabini tambunge sindu cia mwene nthi no thukuma no twale to thukuma no mpaka tiketha ti thukuma o twende ti kuna sindu ile ingi no ndu icio no mpaka sikati ya procedure na mitalatala kwera na mbunge undu cienda undu ciendete kwitha cilia pe mitalatala ya ile to petukithwa na ya petukithwa ndizimo pikita wata etwa youth fund pe youth fund tole to petukiti tambunge ngenda ana youth la policy ngweta kenda with ana youth maitu ni matona kwambisa ku access mbesa cia counties ona kemba nini lakini mwethe me ku access nondo isu nizo sindule sele kwetha sibo no twambisyo banini otyanete uketha bena matumaini makana ni mimevo na ni kwatia by next week wa keli ni kwitha tono betuka na we kwatio fund na we kwatio fund tenint peo kind of procedure kanini katia lete uno ndingo na chairman wa a committee katika committee level na niwe si okitamuni wa speaker ni coordinator yao sio bisu kwa ile ni chairman nombe next week no toneta tayari nikenda program taisusie the tutona ko betucha with the ondo ma konsu the lilondo ba 90 na tondo no balokumo no kwethia kindu tachu kita betuka mbunge nikenda no metuka katere kana mbesa cia muthemba osu okay yui nondo ndiye ndagozalezia mwana nondo no zembete mbunge nenda tumine saita tuitembiko ndiye natamboze na mwene ndeme asiata naende museisi yani ngwabie ngosoma motumani maku ine nosa motambo ne some motumani anienda kwambia na Facebook Mutongoi TV semba boti watumani waku naende YouTube Mutongoi TV Stock FM official na subscriber naende weti watumani waku yolo maandamano ano mane motenyane wa iyo kana kuli wando kwenda kule mheshimiwa Mwande na namba ya watumani mukuvene ile itatokenda imwe 5 ambia na Mutongoi TV niambia na mundu kwitwa Mulinge Tony Asia endera kwa senga kwa Wilson Airport Dominic Matthew Ngula Asia Europe president ezwenga kwa Europe kabisa uwo president ayeke kwethi wanangoa ya farao tukisia wana Gen Z na mono mbe the na ula wekumbele tende yitu ya Kenya leader uteluke Asia andu ona musi kwake ethia wa dictator na utongoi wake ndu ethia wa na uteneka Kenya ni nene mbe wa mundu ona wiva ketha ninga kwa Europe Nix mbidi Asia endene asante honorable Yakuza yasengerese mheshimiwa muno ba masaku uthukumi wa masaku we moko ni maseo nake Patricia Etumbe Asia endene na ende Asia kwa manakwatie 75 per member anenelanga mbesa cia empowerment nake honorable Yakuza Asia anakwatie shilingi 300 ende mwe serious alamu na empowerment kwa ndimo na kwati mbeza ziana na ndo mheshimiwa yazi waze matuma na kwaraja 75 ku Patricia neta wa matuma yaza 75 ndo dewa hata na age Yaguza yaza 60 bob siliji ndo ngabandero alamu na empowerment kwa ndo meyo tumani mondabi analo kikundi chake kana atethekia Sandy Muteni has tuned from Embu Dallas as justice for those who were killed jailed and kidnapped has not been found. This is the reason as to why demonstrations shall not stop. Osu engalekosea Embu na kuyo Embu engalekosea Kiritiri andu nakune matiwe ne thayo kumana na maandamano ano Patricia Etumbe, let's have dialogue and this time we don't mean Raila Odinga. Let Raila listen. You see, if Gen Zs are demonstrating, the parents are at home, no business as usual. Everyone is losing. We are losing lives, solutions. We want justice. Elections 2025, etc. The dialogue for action, not words. Geoffrey Mololo, yase tundu from Motitone. Asante. Gregory Paul Kitonga, yase Kenyan youth are tired. They want education funded. They want job opportunities. They don't want to see huge chunks of cash in church harambes. They don't want a church built in State House. They want the state to address the issues directly affecting them. Police brutality at all levels of governance must be stopped. The youths of this country, we are on a mission to redeem this country from the yoke of retrogressive leadership. Nanga sioka ingia kasi ya mwalio wa masinga anesi kweya aume mainete to umba noni na ana tabia ana matabia maithamba youth ye na chua na mwatongoi amwe me na chua kiosio wa masako nake na chua yeah okay
main switch ngerese do DS muno ni main switch niyo vamu lolongo ni okwetinesa na main switch wina mo kuma tuona naye amuthia matuko 31 mwaka mubituko ya Embu kanisa ni tuikela mwaka ni waikie mwa mundu main switch. Honorable Stephen Mailo ngerese brother usuwa kwa muno we need better leadership to vamwe Honorable Stephen Mailo CPA aya nende no soma motumani ane wanabenda matumani yangi kauta naona mwa matumane sa Simon Lange yase unena nyane wo waile lakini yu mwaka unena nyane kila mwanene ya kiikia wa manani onavanini na ala meulunga atongo ikumavu maketa kwa na mwishowe mayithwa mowa iwe kwa ukava maandamano yase ala meulunga atongo meka kuwa maiko mangi yase maandamano maina thina ni atetima Kenya wasise Kisumu kula kutwa maandamano kuma Raila alika serikali ni oyuko yi maandamano sisi ukamba kula kutaithiwa maandamano yukuma Kalonzo alikangale wa upinzani siana situ ni siambie kuwa sisi akikuyoni atetima itu kwa ndaya ekanaina uchochezi na ndo sio nene ngewa ya ateti ndine kauni ngwenda address ngewa ya ateti kwa bothe ya mwikae ndo opposition medi to maitulo motemono muno gashagwa Joseph Mutwe yase tuine na cha katiba Kenya ni nengete enende utoni serikali ike ula enende mekwenda usiwe Joseph Mutwe na ke San Anthony Paul yase itambe hivyo Florence Kavata maandamano taala bana atoiwe muthenyani wa iyo mayaile kwendea ingindi ino yitu ya Kenya atongo ni maile kunena nia na kumina maandamano nake Julius Ndangwa yasia katambe ndo ingime yasia maandamano basongetwe aya endo kwa nyingine sisi motomani ma ile itatu kenda imwe 5 asune ni somangale kwa mtandao ni muvyano ndo tuma motomani maku kwitha wechangia kilungu cha yetu kitu cha kiokoni cha umonde inandateka nini sio soma motomani nende na kuikidana na login portal ya ile itatu kenda imwe 5 zaidi ya maundu mesa sawa Mutongo TV vala level ya Kenya ivikie vainidi ya dialogue Kenya no isukumiwe kuislamia atiani mvaka serikali itikile wendi wa enendi ni mutesia engalekosia enzio kuya mwingi asante sana kele ni muno ngalekosia mwingi kinesi ndwananga kindu cha mundu ukesa ona nesa so jenziza onetha no maandamano ni makauka kikimamboni yase mutafadhali mweka anange mali ya enendi that's true maandamano ya jana haikuwa ya Gen Z we had break we are focused on live kama kitwi hawaandamani mbona tuandamane Ruto 10 bila break okay naona nikuye watu mo tumaniambia Mutongo TV nikaenda none tumani wa kukwame tuki usiwe ngoja na twamukata ile twamukana ni muvyamo nondo watumani waku kwenda manya twamukata wena guni kwati wamukie nesa aya na neto mine motumani usuni nasoma kanisi sionge umena atia naona kenda nimenga mheshimiwa mwanya tuende na komina Restas ala meo tuma gunze maandamanoni Mike mwa nimewabetiza Gen Z dash must go Gregory Paul Kitonga umonde amwete si twengi ndana zo yiba so mheshimiwa asutia mwe mahene ndela matose isi na atyo wa medu kesia ningwenda usungie maybe okendo wewe otonyonene ya mono kecha atetima upinzani kulikila maandamano by the way nene asindu ile chambe nasi maandamano mande Kenya ni mosanyo muno nundu bai mutati unesa ona kama maandamano nambemwe onazo twetu moteti payumo na seta maandamano maandamano na Kenya na munda kone ya Kenya tatumanu ti last mamente matongo we muteti nikenda maandamano kana meti akiyo na Kenya maketoketi akiyo pai muteti unalika in fact rele wetu bya yasa no kuthika mukonje yo ti mundu ngete na sakwewa maandamano mya kelenge alati tie na tebo nitwenda mtoyebida ati maandamano ko painga wana tati uno waza wa Kenya nanye na utapena nena na uwe mwingine nisi
ninaza kwa mfano kamba musumbi nunenda kwa kamba na amanda kendo ko bingu kamba wethe abena thina nuko saniwa uko bingu acho yu endo mbia kamba maikewe wo kenda kuketha kisumo kwina sindu mekona sieketwe tu male kwa ndamana na ito tu ndamana nondo tu yene kendo tondo usu ne wo na ketha baikindo bai project beke the minion onasena situ ila sele to kwata empowerment sina kwata we out kuma transport na mathina na many other things sindo tunoni no tasi na kanime ba mala beboka nazo cia kwa ni muyumbe omwe akua at expense ya shime walange ma constituency cia masako cia twa in one constituency you chune chwa no to no kotani mulika mwezi ila county zoto akaneti almost the same tofauti no size. In fact to almost ndo nyawadika lakala nina kanete mulika mwizi bewa 27 soko sia kalakala 27 kwa pa kindo kieni tofauti no size ya mulika mwizi ichu nicho kindo kila tunaona kwenda tuitani anateasia miaka ya 10 tena ngane miaka ya 10 ya no way imundo no kwasia ai nite atongo esi aumeta ku kitu kamba ni mundo wasanyo na tio kamba yuoka akenya ondene mena na nemekwasia pena thina no thina ni woni ndi kwa ndreso kwa paya titima ulikelela maandamano in fact lama ulikelela na alama yakwete guns no tuko na guns na isi no tuona guns sikuite mitea maembe na siyo kwa watu ana siyo kulwa kitu gezo gake ni kulia pia no sio ndo netese siani lesi na kwatiwe maandamano ni mbikitele kwati ina kwatiwe matu nisumiwe katika nisema polisi sitoiwe lobby no sio tuma sio isiana nisiana na sitoiwe kotini sitoiwe ba kenda wethi no na wakwe wasigala matiwe mesie na mena cheba me usenga nisie dasi kula sie ndie sio moko ni masio si save ukethe anetesi keda kizacha matu chumi yao nimeana na metoa kotini bana timona kotini kenda wethi namo namo asie imo ni yani keda mena mabitu mane yakite no senyo na maso na mabetu kotini na take plea ona unazela na andamani ona kona atoyo katika that terrorist court ndize maandamano na terrorist court silikane la waza warage mama yani terrorist yuko ida wazo tata mama threat kwande na no kukulio waki yuni na mone wa matoyo me ndoto wa court yusu lakini tese utalo ni mea na metwa wende kotini no kindu cha bata kendo kethia tina wasiwasi na kulacha na sito sie ila sikwatiwe idite ya mundu kama bitu kwa watu wa kotini tuina thinachu aende asile twati athana mabitio yasikatiwe lakini na oti kumathanga na kumoa ila tutalacha na kumia kenda sio wewe ni kindu kina chaba muno kwandi in fact kindu kina chaba kila mundu alite kwamba kuia siendo ndi ati aisho kabande tukula ni makulu otatongo ina tandi yukwasya to ko kitwa na kwekwata Kenya itu ithionde ezuti solution ni kwita ando mekalendi manena ni na sio anaisi mandika thina wacio sienda kwikwata majetwa na kila kionena niwa kiira kichwa nye nasa ni against sindu za muthembo sio wana maya bana nengo shilingi 60 bana nengo shilingi 75 matake ndakaisi ukie niwe mbesa sumie kola sumie simbingi na no sia Kenya no sia Kenya simbingi na yusi yuko twika twane bawe anakanenge isha kwa sia 10 na kwa mwinanga sia kwa sia 10 isu sindu itotethia itotethia Kenya to Ras Ngao naenda tumine Gen Z wanaumia kweli kwa maandamano sia Gen Z momete muno maandamano ano na niwo ene momete ndatumini nikenda ninenge mheshimiwa mwanya anene nando mekalakala alama mutumie mbunge amatabia momba nisi chau maundu maili hata aende inena namba ya mokamba ono kitu kutukeria ni asante sana nondo angerisi yaku asante sana okay mheshimiwa tuimine kunena na enende alama utumie mbunge alama unenge taito yesu ya mheshimiwa na kamba unena na mutumine bene tunga mubemo no kondo anu mayakalakala enondo akwitha man trust iye ni matongo esi na nyengemea na tumiwe na mandomi na sindu itatu kindu cha mbere representation izuyo kwa number 1 ya ando aso kindu cha keli ni legislation ni nene ndete mbungo yunga bitu chemeo ile kwitha imateria na kindu cha katatu ni oversight na ndiye ndako elaborate chuno ndo tena atongo iba kitu nonete na uloko menda mbene noloko bena amene no isite to diuka ko ashimiwa especially MCS and MCN de kitie
akaine nengi ngavana mbesa hii ngavana nieke na nyewe yakwa ni oversight ni neka oversight yakwa oversight ndiko kwa mathiko namba imwe na namba yake liweka oversight legislation masako te dena thina nimbikeneza lakini latu utabia mwene ndinge wa ya oversight pia tu mutabia na ito tanenge majukumu ange ma legislation I mean ma representation yes na representation ni bo wate ya sindo sia ando ma ukamake sure ward yaku ni yekwa nitu ikala tyo na tongo ibama ya sengava na anga governor athokome equally anga eke ni pio need representation pa ikatiba kaida kasa bwe ni mundu aiwe the MCA we wake ma MCA miongo thandatu we awono ko oversight governor eweka no way ila pe kiwe representation ni amani sha kwenda kumandia na kusukuma sindo sia ando ma lete dana no maenda ama hospitali makakoma na some challenges no wale da wena raponzi honestly kali kendo keria no mana la no makumathi kumetele kata or these projects you kalakala ningwete hizo silanga no weta watibwe contractor site we ni wende wanu makalakala kunenzokeni wathi wandu weta wambo pelelo tukweto so bwa ni the same government amwe umekwa asia aye ndo thukuma wabitha ndo thukuma silikali wabitha ndo kweka enda with the matinga me pandu weta wambo mande no tema lelo wa 8.5 kilometers pandu bata na exist ya lelo utemwe no yetwa mara of course na face ile with the andu ni maumela okay na kwa additive we with the silanga wende na inzo matinga na equipment si ground siende na uthukuma mwene ndi nikenda tena ans na yusilanga active we inzo we ukweta kunene begwe ya mbewe nzito nela program we ya silanga ya wetawa na we okay ona yutu nena we okay we kita kuinzwa iki ukisi wote mwekenda unene bwe yuwe dia maikanye na ingi no yeki wa water sample na matangi raised na kiuki itwa wote no jiwa we dia ndoka lika mundu ndini ndolika ando mayota bakihubu ndini meta bakihuku yote niaza teki ya 300 meters kuma islangani nipo kiuchukio thikwikale oza ithia ni mita maana kuma kusilangani kwa mweke na batwa mundu kusilangani ya nito thitike program tumande metete bande silangani no we the at some point kiuno chuno kile kikiu kitheu chando cha unyua waenda kalakala no thiwe the pipeline ya kiucha kuma masinga na Erastus ke kani kinene odiku kiucha masinga ni chawasiwe ni kitwi miaka thibasa ebina ya muyumbe wetawa kilota muyeke belani na ando mama sa kuma mbesio chukitem that is masinga mayasi kiuki ni chama petokie na kiuki cha masinga damu chumeta masinga akilota okitea papi kwa bandu wethe ita chaemie chaema pali kama mheshimiwa neta wa mbai miaka 15 kiuji chokitewa ni chaemie poka ende mheshimiwa Mwali pala ni potona na serikali ya governor mtoa tunanganga ni yake uchutanganga na changa nacho chaema wethia kitwi ndiponokwa te kila mautunenga metu dimeta ndawa na matunenga nimo make maintenance na kila kitu wethia no maitu ona kia isobika kalakala be project ambiwe ni mheshimiwa Mbai huita isobika yuwe bana na thina mingi na kibumasinga but yitunga nitunga mobea munene kwa governor nondo finally none kimikakati manena ni akitwi county na national government mete kila naka na yuk masako enewe kiuchayo the manenge kiucha masinga down ndo kikomete ko yuto nena kibandu beta wawenda no chumete masinga contractor aende na kwekia kiukingi tugeta pipe inzi nana kila kiendete soko ni wakalakala na ni mweki yako kwa na speed lo sembeta ndo alika site na nambo mina sumu ile kana itatu kwa out projections ya kwanikana in the next 1 or 2 weeks kiuchu kita kinywa soko wakalakala na kita kinywa soko wakalakala kimokoni mando mama sako nikienda cha bodho ko kele no nitwa kunia katibu simu kana director kana engineer ngamya kiuchu cha bodho abandu bana akasemba ka repair saa isu anu makaenda no kwata kiu nikithe 10 governor no na tweki pipeline ya 6.5 kilometers bandu beta ko wonera ngale kwa wambo na mwazo na miacha ko nikibikie na inde tiyeke ya ti bandu beta wa kauti bandu beta wa ploti na nzukiri nebo kiselete na mama ipata ti nikenda with the issue sia komanda kiu nitaminana na nina mwekeo kana unit nitokola na kiimane bandu wange kiimane to participate to nena nondo kikwito masako ndipo nazi unit ita no thasyo munene onena na maituteka mei pape na population unit ti mekiwe ti ona mama to wekiu okay kiimane
ni tena etinga ye bandu betoka ku ne twende na utema malelo mangali kwa kakuku ne boto ne kuna arambe bine na kwitina tete no malanza maye ndatambe temambe ise school na omunde no na natumwa bisa syakana ila silo already usambe syo kito tuna 2 weeks ago zulu ya sio wende this school zune kwambisa na onajimacho nimekwaka ila asili ile na cho na material na kila kitu cha CID yes na lelo no lelo siende no temwa ekalakala ite ti install mulikamuizi ya katano wa chuma kietu akwata yuki echo mundi tebika Friday nene senite ti install ite nondo imane yenze na kitu ekenzelo isu ni mwesi ya many projects ila tende sie internet mielelo ngaliko sia katini lelo mbingi several nina contractor weso kwa wetu nduimuni nimetiti cho na mambisho mbiti ya cho chu cho chetu ndimuni chaomboke tekindu miaka 5 muonza mithelu na you contractor site ayaka modern toilet so kwa ni wetu ndimuni na site as we speak now ningo tembea ko ochuma nikene kana ngone progress pala mabigera ndineso bika ko izu ni mwezi na mambo maingi mheshimiwa no maingi na isu ni mwezi simile nende na kweka sana presentation ngemina ekanimina na kana asie tuyokitea utongoidi ula tukwete kukitea na sio sana siro nendo mathuja nime tose ibande na tiosa kula kino kila kitu tuma usumbe wewe wa one time tumia ni kosa kula na ibande tafadhali ni tose ikula nikenda na wewe 2027 with the tiko na kura with the onaikula siyoje kana sikitika na nondo ne sete usense na maana ito Dr. Steven Kalonzo amusokana ugetu usumbeka ndino ito ya Kenya ando ndeme yumisie nimetekelete yune yulo ito na ito tambaite ko challenge wanakwewa tiose tekula tose ikula na nikenda wewe eta kuna kura kama 2027 tukwato sumbe mwailu wande ekonaka wa region wa Kenya yonde asante na ile teso pia serikali late nawo wa county wa mama nawe nasi mbingi la tese sieketwe but being in through representation MCA kama diko na ikuya ya oversight mutabia au tabia wa representation kiwango kilo kweka representation ndo na representation dito not wa netina ni ki kwa maendeleo maisio ando maike kwa asia betho kuma kondo kumwe na kumwe ndo ando mana ndi state house maya saba lete maendeleo endo na kwa governor ukalati lia ndo maendeleo kedha no mandate alame kwa governor ndadho komite asime kwa governor ndadho komite alame kwa ziu ya matabia no ndio mimi nimeweza ndo silie kwa wewe tawodi ya kundena mindo kule MCA wakwe wena akukiso tiu karola atile chao ndo tutumia county MCA yako ke bwana MP unaona MP alama of state house ni mwani niki miaka mbe wa MCA alama kisio twa waku niki utewe ndo alama za kuyote ukaenda no itibala be governor nikaenda wende no fast track no sukuma oversight la ne ka oversight la na the ground ngasisi yo silange no ni contractor no kweta kwenzondo elite izo ne correct oversight silanga no kweta kwenzondo elite mara mmalolela munenge to pa kilometer nemo metiwe ukethe ne noni lakini kwa mbizone na madiko no yasi angake okila che kwa kine kwa I don't think that is right to need to sense a tactic nikenda with ni tateria no maito ndo serikali ne dokumete isi ndo mbinge ilazi katika ward kina itisize na itisionete Rasi ngao salimia mheshimiwa Steven Mwande alikuwa my boss somewhere at Apollo na weta ne boss wake ba Patricia Itumbe watu wapelekwe the nearest police station sio asiandu ma kwatwa matu wake sisi ni cha polisi kila kiba kupe timu ya mno mheshimiwa ndo akuka to kwata mwanyonge to ikaendea asante ndo wake sasa mtongo ndo ndocha no munde kana tenene ndo kwenda na onena na ndo maito nekenda pia tinde time education ndo nitaiwa comments sio itatunga mwe ndo kwa onde alama make those comments no ni sio to guide yao saingi ukethete mana mwene ndenda good ataile tukikata tondo yusu ni wewe wawe takiucha siana siku from stations ila sina kwatiwe matwa lobi katika terrorist court na netu kwenda kumanda utalo ni sana sivela sila sio kwenda nondo sumete kwitu isione aseme na kiyo na thina wa kusenga kana siana sio safe palasie alright usune mheshimiwa Steven Nzoe Mwande MCA Masako ward ya Kalakala ikatini kwa Masinga county ya Masako na wengi mndini wa speaker and then wa mbunge ya county ya Masako ende mheshimiwa wasioke thiu selama tu peke mwana chako kibuketwa Ben Mark Mosau wachona kikethe muno Ben ngomukethe ntena keyo ndio watu wa kuma shinani nake nengweza kama shinani
karibu naende nagumusesene mubea nondo otambanya naitu kumela twambia nginya twavikamuthia ni Erastus Kithuku Nzomo twithiane saa muonza thini wa vilingi wa mauvongo menyithikila kiwitha kiende no kiteka muno vaile mbetani itu yokamba na nthi ya Kenya yonthe kwa oyu tiwanesa na uitindanesa inu